Kako smo tražili trag u boci? Coca-Cola HBC Srbija je imala želju da predstavi i približi mladima sektor prodaje na inovativan i zanimljiv način. Osmišljena je aktivacija Trag u boci, prodaje u koci, a centralna aktivnost je bila jedinstveni escape room u okviru studentskog grada, gde su studenti mogli da se takmiče u rešavanju izazova na temu prodaje. Koncept i zadaci su bili tako osmišljeni da pruže učesnicima priliku da osete dinamičnost poslovanja i perspektive za razvoj karijere u sektoru prodaje. Ispred escape rooma je bila chill zona u kojoj su studenti mogli, dok čekaju svoj red za igru, da se opuste uz Coca-Colu, upoznaju sa zaposlenima i popričaju. Trag u boci, prodaje u koci je integrisana kampanja u kojoj su korišćeni digital i BTL. Svi finalisti su dobili priliku da se na terenu iz prve ruke upoznaju sa poslovima komercijaliste, a nagrada za najbolji tim je bila žurka u organizaciji Coca-Cola HBC Srbija. So we can feel wherever you feel, together be real, together and no one can stop.